Kapitan Inteng. Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood asino. Awanda na ya. Awan da na. Nabayagan api manaw da. Mabutang da. Asino nga tipagbut ganda pare? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga rin kasta. Tiks ko na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kan panagkuktar. Sa bagay mo kidiya pare. Kapitan! Apay, kasla nakakita ka itel alya, usay. Ay, nagaduti naglalastog alalaki ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda. Ijay waiting side, apag-urayan nagiti tattao itilugan, ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw dun pare. Talaga mat apimanaw dan. Nagsubli da, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang ti kunada. Awan kano ti kabuteng da. Anya di ko nam kusay. Awan ka buteng da. Ure ni pare inteng. Sanda kano akabuteng ni kapitan. Awan ti kabuteng da, tatabadong. Pare, kasano da itan ngay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasong batan. Apay nga ta. Apay damagam kanyak ngay. Apay nga ta si katikinayat ko. Kinagadumit agar aram kanyak idi anak gugwapaw. Itala nga damagam da ita. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka managsaw iti kasta. No ngay umisama. Kasla ka di agro-ropa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man, saan lata nga agbaliw tilangam, nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awadain, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwana, bangay baak ka nga aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaakaw. At da ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Ha? Kaya't mo asawan. Di gwapaw? Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak ita day ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apolos langana? Talaga mo? Amo maritoyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo ken napintas. Amo maray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagadot agar aram kanyak iday akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Natay-tayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano'y supay tagluto kas kada subakdo kan agbalsay inton sumangpag. O di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod kano kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga adan pagbut-but nga dagiti kabaranggayan tayaw. Asino kumay ti saan amabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Biti-biton da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam. Kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema ita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay. Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan. Sungaraw day ti damdamag iti bagik.
Kasano nga ta? Agikata kon atanod, may baon na ka mapamakilaban kadag iti naglalastog alalaki, kapitan. Nagtakrot kamitin, tanod usip. Kino nagaduda, mate. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansama nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaran. Ay, kapitan, agpakada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamat ti papanam, usay. Mapanak kumami agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awaday, ti mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kat asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkabakaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nervyosa. Nakaluto akong tuyan. Umay ka na, tamangantag. Nasaya at mat nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka na bisinan ka na pan nakichismes. Isungamay ka. Anya ngay ko mga rod taramidot dito'y balay. Nagadaw. Aglaba. Aglinis. Agmula-mula. Kasay. Masadutak. Ada kamat amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di bangkag. Ay nabadaw, ibagakan ka anasken apag Serbian na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrikap akon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang. Mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaang nga analuloko ita, na ipromote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sus, narigatan. Agawid akmat nga rodan no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Naskan nga agsarita kami kanibadaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha? Kasarita nga ron ni pare badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturad nga raw ni tatabadong. Naturad ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita a kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno na pigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay kaysa, napigpigsa. Pare, kasto ti plano ta. Ops, apa. Anya ti plano paray. Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit inton kuan, di na kita nakasta, kapitan. Mabasbasak ti kayat mga ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakaon. Siya manan. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Wala, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Ina, natumba matan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray. Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsan. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iswa, duwa talangay. Ngagplano paray. Kwa. Iti problema kat kwa. Anya kaya problema paray. Kwa.
Kuha paray. Ay, di mo kunay natakrot ka. Ha? Nagkunakan ka takrutak no nagturidak a kapitan. Magayam. Isual lumaban ta paray. Ah, Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. talaga yan. Agbuya kayaw. Oh. Ya. Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hook, right hook. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nakunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagngataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird? Ay, kasla karatista. Kasta tituladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Alang raw, tuladak tuman da kita. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakda guys. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw diyak di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumulang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agpababawi ka. No apay asyak tinasawan. Kanya saan nakagwabaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas ti rupak to yan. Wun, pangbutong itingilaw kan lamok. Ay nalabos ka magagsasaw. Ay, naamiris kon batong. Isugayam nga awan na pulos lamok kan ngilaw dito'y balay. Gaputa at darupam akabutong da. Kasanuday tuyan, Kapitan. Awan mo't malakwak ta nagsapak nga agriklikap itirabi Takabutang ko dagiti kriminal ama nagdakdakas. Ay, kaasi kamat kagawan. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta, iremedyaw. No kasano ang mapaksat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramiden nyo. Tako namat arumwar kayo kanita tabadong ita, Kapitan. Plano mi ngamin kan ni Badaw. No kasano aparmakan mi dagijay a kriminal. Say-saya atin yung arod Kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayong arudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatanog subli kayo. Awan mo't dito'y dagita kriminal, Kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ama nagdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay parinting armas ka. Awan latam mo kaw. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumparek tuyang. Sang-sangadang at tikugtar na. Nalaing dayta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Ibig saan Kapitan tamang nagdakayaw. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Siga pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Ha? Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglayang ni pare ba daw? Kas legit na. Nagpaiso, Kapitan. Nay, mapaw, nagpipig sa tikugtar kang danog na. Nay, nalak-out damot ng Kapitan. Ha? Huwag nagpaiso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Pito na. Siya pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayang paglaingam, oray inuyaw ka. Ay kituin na. Kayak mo ita ti self-defense. Ako pa. Aw, ita,
natal nanday ti barangay tayo. Ay, ipanakal ka ba daw naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyoyaw naktupay. Kung kunaklaang mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Ay na to yan. Di mo uyawan ni badong mo. Tanasaya at mat nga asawa. Kan may panakal mo di ta barangay yun. Ala sigay! Dinon! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toing estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Tatabanaw. Apay nga ngayon parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kuno siyak tinakapila. Kabay-bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh, So, di naklabdan. unang Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan pa'y? Iso asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, abakay? Itatanag subli ka? Ti kaya mo si kamanan tagpila. Kabay-bayad ko nga raw. Oh. Sulitan ka, din bayad ka. Karnay tuyang. Karnay, ti magatang na dayta na pasada kita. Wan, may sa kilo a karnet baka ko naman. Nagkana sa'yo. Kain ka nga rin gumatang na. Wan, inak gumatang tagluto akaun. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko itamarikwanang. Talaga nga adaw. Kasana ka isun sa laang matantag paspasadan. Una, alis tong agpasada ni Badong ka. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudang. Malaki dain, lakwan na kun iti may sa kilo a karnet baka. Daytoy katipagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karneng tumanan ti sidan may maray. Kuya, ingkamot patigwan na ni Parinteng iti karni ti baka. Apaya padigwang pailaang. Kumparit nga raw. Iso pa'y amaksay iti sidan ta. Dakis tagim imot. Sigay, inangarod padigwan. Kadum ti patigum Tapno dag reklamaw. Sanak amaungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siya ka. Apay nga reklamo da ka. Ay, nagaduki di damdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalaga amin ang pasahiros. Ayun anya. Iso ngayon kapatigwan ni Parinteng. Kadwam ti karnay kundiguna. Tapno day gupin na. Ay, uno na yan, inteng. Ay, matantikas na panagigop na. Ay, maigop naksamatan. Ha? Ay, itakla abakaraman iti kastaw. Ay na, nagnanam ti digot ti karni ti baka dungaw. Ay na. Anya nga italaan. Katno kanayon ka nga ilutuan itinaimas asidaem. Ay, sa balilak tamat no linuto ti sa balay banang. Ay, aglisi ka dita. Agigupak. Paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyam. Na. Una yan. Pare, sinda mo lang ni Parinteng yung padigumiging kwana. Awan pare. Sinda na amin.
Inigop na amin, adigo. Di nakpaimbat dyan. Ha? Mayat ah. Ibagam, patigwak tumanay, maray. Ay, saan mo ko maaruaman, pare Badong? Apay kumasaan nga, kitag kumpare kami, mate, maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ile? Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siyak ka day, maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Naa, siyak mo ti agituludin Kanayon mo ilasi ka ti mangitultuludin iti pasaheros tatabadong. Kumaray, dito aglugan. Isu asyak, timang itulod. No. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, duglugon ka dita. Ay, sos, nakabutbuting nga rod Tatabadong. Manyaman ti arasahas mo ditan. Tigsama ata anong mga kumait. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galot na lang. Ha, ay, makapanirbyos. Why, inggalot na lang. Sana na iwildek. Apay adi ti Tersina, kinangi paradam di tricycle mo. O magpasaheros na may lugan ko iti paradaan kagawad. Din sa laangan ka ba dong ti agitultulod iti pasaheros? Kano per dyan na kami may takakadwa na driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Isungawan ti pasaheros minata kas dyan mo ni tatabadong. Mala, bayam, tasi kanto ti pagluganak inton agudo nga. Tasaan ka akakaasi nga awan pasahero na. Ang parte ka ba't ita ti manok tuya? Di mo liplipatan na patigwan ni kumpare ngayon tayo. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamat nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangan numano at aras, di pa nagpadiguta king kuwana. May kamano da ito yan, na panang padigom king kuwana. May kaduan Basta laglagi pa ma. May kadwata na pinadigwan dahil ngayon tayo. Bilangan. Nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakano ngamin ni Badong, kapitan. Iso at pinadigwan na kamanun. Maray. Ikanon tumanay, di sumaruno pa nang ipadigom kanya. Kwa, Enteng, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagang. Apay dakas ayat ti agdamag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, at tunggal na imas ti si may, padigwan da ka. Agyaman nak Maria. Kita banang. Nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pan. Akas ka ni pare Badong ka ni Marituya. Daman pasaheros kaon. Ni makagawad ko nang data sumunga, Tata Badong. Amok amay sa manin na pasaheros. Agudo nga, inak gumatang iti ilakok. Mamay kagluganan maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa baliman, matipagluganak ita ka ba dong? Yes! Dito'y tricycle ko ti pagluganam kagawad. Nay, hapay ngay. Tadi tamot yung tinagluganan maray. Kat, dito yung ngaruti kayat kaw. Kaya't mo da ita tricycle driver? San nagdigdigas? Ahaw, tilay bagbagam di Tata Badong. Kinagdigdigo sa might. Oray, sagpaminsan na kagdigo sa lata. Sige, itulod na ko, tanay, agap apura. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi ka naglugan dito maray. Mapirti da ita. Tunamlan na sino da ita tricycle driver? Apay, Inagaw na timay sa pasaheros ka. Amam na sino da yung pasaheros nga inagaw na? asinaw. Di kwa nang ba? Kahit di na siguro kayat at aglugan iti tricycle mo. Kit no amin na pasaheros, kit kaya't na taglugan dito yung tricycle ka. Wala, kapilpilito mida. Awan ti sa bala, pagluganan dagiti pasaheros, no saan lang ang tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Inton kwan, ireklamo da kakin ni kapitan. Gayam ko day ta, Kapitan Tuyang. Malaksid na kumpare. Kanayon ko pa patigwan.
Paburlat ta kanyak, dahi ta kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talaga mo't amayat kagawad. Nila tatabadong ti mangibagbaga saan. Kaya't na nga ijay laang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa yung agmaneho kagawad. Di oray pataya ti tricycle ko kung may alata. Ay, saan agnervyusa ka ano kasta? Kung kunalain, ngayon talaga nalaingak. Sige, kanay, asidagtan ti tailay. Ala, urayin kanto jay paradaan ay. Sakto mangbagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasayros ka. Ay, saan na mabalay? Napaya saan na mabalain? Siyak lang, di mabalay nga, parada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka, iti sa balya pagparadaan. Saan na dito'y? Unay kaya. Maditikas na ah. Mangbirog ka, iti paradaan. Saan nga dito'y? Ija tayaw! Kapitana, adan ni kapitan dito'y balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Aglablabo sa ni Tata Badong. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka. Di na mo kat apagparadaan iji paradamin. Apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, aket sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga iji kanu adayaw. Iji kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalin dito yung aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagawad. Apay, nagadumot ti tao dito yung barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamo? Kino isumot ti reklamo? Ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan Tay bagayo ti reklamo yo. Mabayaga anak ah. Ay, katuan Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Malipatak ton dagiti ibagak ko ma. Ay, kat isurat mo ngamin Napanuga ka na sumangsango ka dagiti nagado ang nagreklamo. Kapitan! Ada pa'y may isang nagreklamo. Ada pa'y? Asin na usay. Siyak, Kapitan. Na! Agreklamo ka ba? Una, Kapitan. Agasim mga itinarami kanya ni Tata Badong. Nagalas. Adya tinarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay. Aging ga iti uday. Ala, dumgagak. Ala, denggem Kapitan. Istorya account. Nakaad-ado dagiti nagreklamo. Reklamo da ni Pari Badong. Hay! Isu amin dagita nakalista dita a papel. Kita pa ni. Back to back. Back to back. Kahit, anya nga iti reklamo da kan kwa na. Naduma-duma Isu paayabak man ni Pari Badong. Ne. Adag tuk-tuk-tuk. Sige, tayo nakitaan. Ay. Naimbagngal daw mo maribanang. Kastamot kan ka, Kapitan. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Agure ka man. Anyat karga dayta nagdakil amalukong nga awit mo, marituyag. Karnit baka, Kapitan. Siyempre, imbaon nak ni Badong Kaw. Padigwan ka kano. Ha! Agyaman akmaray. Thank you. Thank you. Si daam kano amin dayta, Kapitan. Kunan ni Badong Kaw. Ha? Sige. Nagsaya atin ni Pari Badong. Nagsaya at ni kumparik Abadong kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kuana. Huwag nga ron. Napuno ti back to back ti papel.
Iso amayat ti iigupam, iti dayta si daan, nga intednaken ka. Ay, sabali daytoy. Sabali mat dayta reklamaw. Na, Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni Pare Badang. Nga uray pinadigwan nak itinamin adu-adara. Inibos mo mula, yung padigok king kasidan, paray. Well, pare. Inibus ko. Kurang pa Mala, padigwan kang tumanan, paray. Pare, mabalin ko, tagaway. Na. Pa'y nga gawit ka. Kahit saan pa'y analpas titong-tungan ta. Nalpasin, paray. Na. Nalpasan na. Gure ka. Ambam. Nagadaw tinagreklamaw. Kontrakan ka, paray. Ay, bayam na kita, paray. Dula amin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singir mo, iti pasahay. Ay, isa na punto da ito, paray. Saan ka kanumot amang mangtid iti barya dagiti pasaheros? Olbod na kita nga agreklamo, paray. Kaya na, saan ka kanupay amang mangtid iti discount? Kadagiti senior citizen. May sapay akin na olbod na ita. Hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya dagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti da ita, paray. Pagsardengan kansan gagpasada. Ne, tapay ngay, paray. Nagadaw, tagireklamaw. Sana nasaya ti kasta paray. Ado ti linabsing mo. Paray, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Namin anong aminin, paray? May sa... dua... talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwanak. Do agaramid kamatla iti maday. Ipatiliw kanto ba iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo na, paray? Niya kamutin. Agbalbaliw akong, paray. Gata? Sana kung nag-aramid iti sana nasaya. Apay nga tatabadong, tayong parada mo tan iji likodan ti tricycle ka o di tricycle mau. Si kagayam tinakapila. Uwi na, hanggang ko na ano agawang man ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan di parinteng. Ay, uwi na. Ay, narigat ti mapagungtan. Ada pa sa eros. Yung kay tuluday. Ay, sige tatabadong. Si kantumot tayo ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maurnos ti amin, di ta paradaan nyo. Saan ka ngaglabsing iti paglintagan? Sumurot ka iti umno apila. Ala sigay! Didon, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangan. Ay, aglugad ako na kastoy. Oops! Sige, larga. Papanantayaw, Kapitan. Ay, Ilay. Nagtaer ka ita, Kapitan. Na! Ay, hindi pa ilaing nga natairak, yun o. Sa dino'y day ilit ti pangituludakan ka, Kapitan. Hindi sintro ti Ilay. Warog. Nimot kapitan tay naglugan iti tricycle, papanan na nga ta. Diyak amuan, nana. Sapay kasla nagpagwapo pay. Nabis ngay ti buok na. Wan nga raod. Mas dawak, mate. Tasigod mat ano kasta nga da papanan na. Kat ti tricycle ko ti pagluganan na. Awagan na kiti cellphone.
Kat ibaga na nga itulod ko iti papanan na. Sa dinong nga tati papanan ni Kapitan. Kasla mapan makidate iti kasjay alangana. Huwag nga raw, inati unak pay. Dana. Kita day ta sumungad. Kaslan ako nagstiro pa na. Ninanatuyang night. Umay man nga tan agtugtugaw dita sangot istor ko. Kat oray sa anin amangan basta agtugtugaw latta dita. Mari ko anang, agtugtugawak laang dito'y sagot ti istor mo Sige lang. Anya ka no ti parikot na, nana. Ay, jakam mo. Bye-bye aklatan. Takasla agpapapansin laang. Mala, ikan na kon iti kapikan tinapay. Tayo na ka. Ayun, mabit laang. Naraksa ka, kaputan nakita ka manan, ise. Oray siya, Manong Vincent. Ang ganda-gandang pakinggan. Sipod na maamu kay di plaza. Nagpaiduman tirik na ka. Na, nagmayatin adenggan, ise. Nagpintas ka at talaga. Nakaragrag saka, kaputa nakita ka manan, Manong Vincent. Ay, orasak na. Naragsakak mo ta nakita ka. Nakapimpintas ka. Kyle, saan kayo kadi analiday? Tasan mo na sumangsangpag ni Antibanang? Ay, kapay kumanalidayak ngay. Kahit ada kamot akad kadwak dito'y balay ita. Oh. Apay, saan nyo akailiw ni Antibanang? Mailiwak ka. Agam, naska na saan nakagliday. Taamok nga agawin tumot lang. Kasla ni Nana tuyang. Nakadildiday. Gaputasan na si mangsangpag ni Tata Badaw. At dahi tayo igit ti kalsada nakatugaw. Ay, ure rabi eh. Unang kal. Yay. Kunak nga gawi dahin, ngamdi namot kayat. Urahin na kanoy dyan ni Tata Badaw. Baya pa, taurayan na dyan. Kasta nga ron ti likes na. Di, bye-bye am. Ningatan ti ba nang angkal? Apay asan pa ilang nga gawid? Idinto ta na bayagan ni Baguio City. Bayan tagin dyan. Kasta ti kayat na. Di, bye am. Bayat launay. Na, apay akas lang nakaragrag sa kayo angkal? Tasan nga gaw awid ni Anday? Ha? Ay, kwa? Ay, una. Naragsa ka. Kayat ko nga agnaudin iji Baguio City. Apay nga raw. Ay, nagadua saon. Malaki din. Yung kaisaga natin ginatang mo asida inta. Tamang rabi itan. Unang kay. Ay, nakapalalas kayo matangkal. Papanan niyaw. Ada sarong karak agayam ka. Gayam. Babae, wano lalaki. Ay, di ka man damag sika. Ay, alaki din. Ay, pautangan na iti kwartam. Kasapulak ti 2,000. Ha? Pangusaram nga iti 2,000. Ada karot pangusarak. Bayadak metla adagaos. Sige mabit lang talak dito yung bulsa. Sige. Imbag man tadam ba ipulbulsam akwartam. Unang kail. Naglakwak iti natang. Jak pa yung arod na singer ti Duma. Ato yung kail. Bayada madagos taigatang ko iti abunaw. Don't worry ka na kan. Bayadak adagaos. Ang papanan nyo ay kail. Kundi bang banglo kayo pa'y. Ada nga ron kasi narako agayam ko. Sige. Bala. Nakunta magano maladaw ako. Agyaman nakmanan, darling Vincent. Tain libre nakmanan dito restaurant. Kan agyaman nakiti kwarta nga intun mo. Wan darling isay. Mayat tinawag ka. Darling. May mayat adang ganon, darling. Wan Ay nang makaparagsak. Wan kayam. Nakunam kanya ka ado ti alahas ni bakat mo apasig abalito. Wan darling. Ado Talaga? Mabalin ka di sumurot iji balayo? Kaya't ko lang makita. Una. Basta sika, darling. Tumatak man iti kape, nanakwanang. Wan, kwarog. Nakitam ka din ni Uncle Mau.
Apay nana. Nakita nga men tay limabas at tricycle itay. Kat nimot angkel mo ti may sa nakalugan. At da babae iti abay na. Anya? Naglawag ang nakita. Isu nga ingkaman kitaan iti balay da no kadwa na day a babae. Jak mairupaan no asino day a babae. Babae. Ay, amang ano sa nga ili nakabagyan may. Ingka nga rod kitaan. Alamang nga raw, tainak man kita. Ay, day gayam ti alahas ni bakit mo. Nagpipintas at talaga, darling. Uwan, darling. Dul-dulin na kita. Di na kaya't ngayon ako. Nga, uray na ngina. Gaputa pa kalaglagi pa na itiday ni nanang na. Kasta ka di, darling. Wonderland. Ay na, nagpipintas. Darling, mabaling ka di adawat at laangan di aritos. Ha? Nagpintas, oh. Oh, bagay ko. Ada pamintasak, darling. Kukuha mo, darling. Isad na balay. Dinto madlaw ni Banag, anak sa anti alahas na ta, nagad-adumat. Ang galinday. Da. Abay nakalaksin daw. Asus. Umayak man. Ni kwarog ka, anak. Sige, ingka ilukatan. Dituyak pelaan si Regyo. Saan arumbang makita nagtika anakam? Angkay, abay nakalaktiri daw. Kat sigod matasan na may lalak. Ha? Nakalukat pa ikit di Ay, kwa. Jaksa mo nasiputan nga inlak ko. Aus! Da. Adan sa matilim-limang yaw. Awan! Dilim-limang ka dyan. Di ora eksokimat ka. No, da ilim-limang ka. Talaga ka dingawan ilim-limang yaw babae, angkay? Ada nga raw ka, anakan. Adan! Ay, awan gayam. Una betul. Rumor kan tayo ilak ko man tiri daw. Hello? Da. Ala! Una akong katangkay. Kwa. Adda babae nga ilim-limang yaw. Ha? Darling, ina ko na. No kasapulan na. Mapankalata iti dagus ko. Sana bale, taamumatan ijay. Kwa, darling. Apay, nagbit ka matan. Mala, ingkantar lang. Da. Nawagan matan iti darling. Ay, kunak ano, darling tinagan na. Bye-bye! Sige. Umayak to ijay dagus mo. Ala, kongkol. Ha? Nagdagayam darling mau. Shhh. Tagtagari ka, anakan. Di mo ipagbaga ka niyan tayo. Ibagang! Ha? Nga dagati alahas ni Banang. Awan damutan dito i-box up ang ikan na. Apay ngay. Jesus. Kwarog! Umay ka man dito sila. Kasano na pasamak na ito. Apa yang kay? Anya ti bagayaw. Kwa. Buyak iti TV di salas. Ayan ka dagiti alahas ni Antim. Irwan ba? Ayan. Sublim. Sublim kunak na. Apay namin asimrek ka dito silid mi ka ni Antay. Woy, sana kasimsimrak ditawi. Ha? Kun sanak nagtatakaw. Da. Tikit di ka duwang mababae itay Amang ano iso tinangala. Anya? Iso siguro ang nagdardara sa pimanaw. Tainala ng dagiti alahas ni Antay. Sus. Ala, kayong gal. Ha? Dahil takit nga may dadadarling yaw. Ha? Anya nga ita, na may sana kayaw. Yay. Ala, ingkay surutan iti dagus na. Barang maabutan nyo pa. Agawa am garod. Ikapaandaran tayo tricycle mo. Tas surutan ta. Oh, Marituyang, ada ka ba? Umayak gumatang iti sukaken soy. Tagadubo akman iti karni ti manok. Nagsaya no kasta. Wen maray. Adan nastrekak at trabaho. Inayaban nakmatlaang ni Violet ije laundry shop na. Nasyan kan ka Una, tauray laag parinto mga kanagpakpakaasi nga awaten na. Kat ita, naska nasaya at mo trabaho. Wen maray, uray malidlidayak, ang trabaho aklata. Saya atak lata ti trabaho, tapno dinak ikatan ni Violet. Katwan Ay gayam, nakitak ngay nga adarimwar a babae ije balay da kapitan. Kasino nga taday jay? Nakitam? Wen, nakitak. Babae nan sakit ni day jay. Pagkunaam babae na. Kasta ti atap ko.
Kimaro manan, di kinamanagatak mau maray. Ibagam a babae ni Kapitan, ngam di mo mat napanagnagan nupod na. Saan man? Babae na dayjay. Imposible. Ay, Malayag mo tay sikan so kaagak gatangag. Tay nakaglutaw. awan man langan, nasaysaya at pay. Kasano dahil tanang kail? Saan ta na naabutan ni Darling Mau? Pimanaw ni ti Dagos na. Hindi mo matan makontak ti silpon na. Intarayan na kan. Ay. Wala raw. Kasano nga itan. Sapay inala na amin nga alahas di banang. Dahil tantumot nga may ta nagbabae ka ang kail. Ha? Ay, di mo matan baliksan ah. O kasanaw? Mapantay ti pulisya? Ah. Ay pablatter ta? Ay, saanan? Nakababain? Kasano nga rudain? Makarman to dayjay nga isi. Ha? Isi tinagan na. Win. Saan na bali Tanaragsak kamit idinagkadkadwa kayaw. Mapan kami lang met mangan iti restaurant. No kasta nga kita kamay. Kain agpag na iti park. Awanin sa bali nga inaramid mi. Uray man, babae ulat ta day ang kail. Imut utang kayo pa iti 2,000 kanyak. Kat di pa'y binaybayadan. Tagayam, babae ti gapuna. Ala, agbahit kayo. Nariribok ti panunot ko kwarog. Di nakman singiran ita. Alang ruday, agawit tayo. Tauray may sal daw tayo dito yung sintraw. Di yun makita day dya darling yaw. Una nakuha nang, kasta tinapasamak. Ay, punno gayam ti atap ni Marito yang nakita na gamin arimwar di babae di tabalay da Kapitan. Agtatakaw gayam day dya babae. Kasano nga rodan? Win nga raw, dakkel mo't agatad no ila ko jay babae dagiti alas ni antibanang, tapudpud no dagiti abalitaw. Tudas ita ni Kapitan. Unay kat ngaminan dayta, nagbakasyon la ni bakit na, ngam nagsapulan iti sa balay. Nangagkuti saritaan nyo itay kinikwarog, maray. Adda aklaang iti asidag. Jakon imasidag, tamangan numasingat ipanagsarita yaw. Nangagku amay, maray. Katanya ita no nang ngagmaw. Ay, kunak tumagabay. Ay, makadanon day toy kini maribanang. Anya, idanon mau? Idanon ko agsagana ita ni Kapitan. Ay, di ka makibibiyang dita. Apay katasanan nga'y, agsagana ita ni Kapitan. Kwaraw, dito yak pa'y manlapalay mo nga agyan. Imawag nga min di ang time. Imawag? Kahit? Agawit ka nun. Da ka nun ang idanon kan kwa na, kain taray ti chicks ko dagiti alahas na. Ala kanggal, daitan tida kasi ta. Pumanawak sa dito'y kabildatan. Kasada ko nga agsubsubli kailanman. Papanan nyo ngay. Baka mo dito na. Kasanon ngay ti kinakapitan niyaw no pumanaw kayaw. Basta pumanaw akong dito'y. Makamuditan. Sigurado nga minado sa anak ni Badang no sumangpat. Ay nangkail, nagbasol ka. Tunggal basol ang maramidam, at nakatukad na. Iso asangwam, no anya ti panusan ni antibanang. Anya nga tati, dusak. Ang mga no irunot na kan ka ti balunet na. Anday ko! Aklunam ti nagbasulam kinyantay. Umuna, nag-chicks ka. Yay. May kadwa, inyawid mo ti chicks mo. Kat tinakaw na dagiti alas nyantay. Anya matin. Agbababawi akon. Sangwam tinagbasula mangkail, tapno marisaut, tanoy tarayam, ang mga nodakdakas ti pagbanagam. Ay, Kapitan! Daydakat ngamin, tadi ka man na nagpampanunot, anay pag. Anyang ita, ala, urayan ti sasangpot ni nanabanang, ketsong batam tinagbasunang. Ala, sige! Didon, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan
Direksyon ni Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Dalalya! Dalalya! Ayan dyan, al-alya ko raw. Basta dalalya! Dalalya! Ayan na nga raw. Day jay ti alalya! Ay, Ayan na ijay. basta ijay! Na, tirsinamot ni Marikwa ng jay itod-todom. Dalalya di tatirsina na! Nakitam di al-alya. Wine, nakita, nangisit nga alalya! Ay, sos. Ay, sapay mapanak gumatang. Pang-oran kang al-alyan, saan ka pala pumanaw dita o nagtitersinak? Sige. Nay, Marikwa nang. Apay day taigam mo awalis ting time. Pang-orak man, dyan nakita ni Kuarog nga al-alya. Pudnaw nga dal-alya dito'y tersinam. Kastamo ti ko na ni Kuarog, nangisit ka na. Iso nga da ka dito'y ruwar. Kat nakaigam ka iti walays. Wan maray. Tataymingak man day dyan nga al-alya, pang-orak tapno pumanawan. Nagado apagistambayan day tangal alya. Dito'y pa'y matersinam. Wan nga rod. Di pa lama pa ni Jibalayaw. Ah, ay saus. Saan kamot ngag sa iti kasta amaray? Kakaiso na nga awan al-alya ije balay may. Ijay ako mabarangay hall ti papanan na. Takadwaan na kayo nga agjutay. Anya ti kunam Kuarog. Nakakita ka iti al-alya di tatersena ni Marikwanang. Unantay, nangisit nga alalya! Nakitam amis mo. Wine, nakita ka! Ay, anyak nakita ko raw. Al-alya ka no. Nakakita ka iti al-alya. Unang kail, ijay tirsina ni kagawad ko anang, nagdadakkel dagiti matana. Agsilaw-silaw, akimita kanya. Agsilaw-silaw. Dan samad itili ko dakti bagbagam nga al-alya. Ha? Marik-rik naman kail. Sum-sum garak. Si Murot samad kanya. Delikado. Ay, hinta nagkumot ang kail. Ewan, hinalilahin. Anya nga agkumot nga ibagbagayo mat. Nagtatakrot kayawn. Ay, sana katakrutan tay. Ni Uncle Nagkunatakrot. Oy, sanak atakrot Al-alya laang kabutang yawn. Panunutom ko arog Awan ti al-alya. Awan ti alalya. Sana puno ti al-alya. Sana pudno ti alalya. Ay, apo. Nagsip ngeten. Ay, asino kada kayo ti maibaon ko ang mapanagsak daw. Ay, sana sa kantay. Anay ka, si makitiulo ka. Ay. Entay. Mapanak agluto. Badaw, nadamag mo kaday nga da kano al-alya ijay tirsina ni Marikwanang. Nay, italang nga nadamag ko day ta. Nakita kano ni Kuarog. Nadamag ka din day ta, ni kumpare ngayon tay. Apay kumano nadamag na. Nay, kinuso ti kapitan. Nas kinapaksyatan na, day ta nga lalya. Na, masapol nga isaw. Ay, inak man ibaga. Pag tinulungan may napaksyatay. Kapilitan amang rikupakon maribanang. Apay ngay, maray. Katadagayam al-alya dito tersinak. Ay, win nga rod. Ay, mabutengak pa'y kit din nga umasidag di tatersenam. Gapo itinadamag ko. Ay, katuray siya. Mabutengak amang lukat. Ay, sa bagay. Talaga apagbalayan ti al-alya tatersenam. Tanakadadaan mo't ngaminan. Ay, saan mo't unay Sapay nagtapok dagiti paladpad na. Kano tinao di alininisam day tatersenam, maray? Kano ngaminan nabayagan, iso adimon malagip. Jak masango alinisan, maray. Tanagadumot ngamin ti ipaparamid ni kapitan ni barangay hall. Iso anag puskol ti tapok na. Ingket,
Kasanok nga rod ang malinisan itangay. Ang mga nukla at nga agparang kanyang jal alya. Ay, mabutengak. Ay, kat papanawom day tangal alya di tatersen am amare. Tapno agsuble dagiti customer mo. No adala ko mamakaiturad amang papanaw iti day tangal alya. Dinasayaat ko ba? Ningat kapitan. Ay, jaklam mo. Jak to pa'y pulos maibaon arumar no sumitngeten. Tamay samit akabuteng na ti al-alya. Apay anang rikap kamatayin, kagawad. Jak kayatan ti aglako, kapitan. Ah, Kabuteng ko di al-alya nakita ni Kwarog. ay, huwag ka nung nga ron. Ay, awanan ti mayat agumatang. Ay, labsa-labsan dalaang nga to tersinak. Iso a kapitan, kidawag man kan ka apaksyatom day jeng al-alya. Anya, siya. Un atas ka nga ron di kapitan. Ay kwa, dagiti managdakdakas ti kabalak apaksyatan. Saan nga al-alya? Kunam idi ano panawon ti pagkasapulan, mapangnamnamaan ka. Saan mo't gayam? Daya imbagmagak. Ay, wan, kapitan. Namin ano day nga imbagam. Mala, paksyatak day tangal alya. Day talakit din ti jak kabailan. Paray! Ne, apay nga da ka dito igid ti kalsada nga paray. Wan paray, tururayan ka. Apay nga ururayin na. Makitkitam da ito binalsig nga gam ka. Ay, hey, amukon. Mapan ka agluto niya. Iso da ito iti armas ka. Kontra, iti al-alya nakita ni Kwarog, di tatersina ni Marikwanang. Ay, mayat ano kasta. Ay, nagturad ka. Ay, sige, si kantimang paksyat. Ta si kamat ti naturad. Ay sana, duwata paray. Ha? Duwata amang paksyat iti day tangal alya. Kwa. Kunakno ka ba alam asiksika? Ay, saan mo ta paray? Kasapulak titulong mo. Sika pa'y lang ta, sakto inton maminsan. Duwata nga rod paray. Sika kumakit ti rumba nga makintrabaho da ito kay. Sika lagta nga rudin. Ay, awan ti kinasta na paray. Ha? Duwata amang parmag. Iso nga gala kamit iti armas mo. Anda ko mat armas ko. Ay, buludak man ti balunat mo. Saan mo akot-kot dyan jay balunat ko? Jak kayat nga usaram day taapang paksyat iti al-alya. Ay, italaeng. Ay saan ang mabalin kunakmat? Aglati man, no di mo pa usar. Ay bayam dita. Awan sa bali apang usarak iti dayta, no saan asikalaan. Ay nakwaraw, di mo la kuman inwarwaragawag nga dal-alya di tatersina ni Marikwanang. Payasan, kat nakita nga raw. Kita man, kanayo nun anak karikop day tatersina na. Purumbang lang mat nga irikap na. Tadang nga rod al-alya. Awanon ti pagkatangan. Nagado di tatersina. Adong agpaysua, ngam sandamot ngagpautang. Basol ko nga raw. Nawan gumatang di tatersina na. Ay katuna, di ka lang naguli maglatan. Nalpasain. Naiwaragawag kaon. May babawik pa nga raw. Angkay, dua kayo kadikin ni Tata Badang na mapanbang paksat ije al-alya di tatersina ni Kagawad Kwanang. Uwan, dua kami. Sumurot ka, Kwarog? Ay, pakpakawan. Ha? Pare, nasasaya at nun ni Kwarog ti kadwam. Kapay asya. Ada nalagip kong aramidag. Nadamot na lagip ko apapanak. Inakaon. Kwarog! Napanan. Ay, bayamon paray. Apilitan, numadi na kayat. Apay, agatras kaya. Siya! Agatas! No. Nagkunakad ka. Ay, kunak ano, babawi ka paray. Kaputa mabuting kan. Kunakmatkan ka nga awan ka butang ka. Isunay, tas ikati katuturudan na kapitan. Very good ta, ma'am. Ayan na nga dyan, mas mau. Ada ditoy. Don't worry. Awan mo ti makitak paray. Ada nga ro ditoy. Nang idulinam nga Kita am lang nga ro din. Ditoy nga rupak. Saan kit din nga armas ditoy? Ay, muna niya. Ay, sigurado akabutang nakadadyal alya nga dayjay. Mapaksyat nga tadabadong ko ken kapitan jay al-alya maray.
Apay kit din asaan maray. Kat kumpleto damat iti armas. Ay, kumpleto da maray. Kano binalsigla ang matiin awit ni Badong ko nga armas na kanaw. Basta kabailan na nga ipang-or. Mabalinan. Ay, katuan Insurok ni Badong ko itinay dumduma at teknik maray. At dagayam na idumduma at tiknik. Ay, katanda Apay, basta-basta ayamag. Sumitngat kanukat ang mapandapaksyatan di alalya. Una, ta isutik ka daw yan apa nagparang na. Manglukat tumat siguro ni Marikwanang. Mabalin kun tumanang ti mapan umutang maray. Nya kay paray. At nagparpari na king kangalalya. Natay. Paray, ayan mo. Apayasan ka sumungbat. Kuada ka ditoy. Sa dinaw, apayasan ka makita. Ditoy. Ha? Handa ka na tasiro kitilamisan. Binirbiro ko di alalya ditoy. Kasanong kumamabirukan ngay. Handa ka mo dita. Nungay ada ditoy. Tumadar ka dita paray. Tabirukan ta jalalya. Sige, Lamlamang ka sa may. nagkunamot yun ka. Ay, Ha? na, Nangag mo na dyan paray. ada nagkuti jay. Di talikod tistan tita yan jalalya paray. Ingkasit dyan. Si kamot na darmas na. Kita damot armas mo. Ipakitam day tarupan. Tapno pumanaw adagos jalalya. Alain kan. Agiduron ka pa eh. Daytan pare yan niniwan jalalya na eh. Ha? Ipakita mo day tarupan. Sige. Wah! Ha? Nakita niya limag to paray. Pusa ba? Nangisit na pusa. Di tinakita ni Kwaraw. May bagbaga ng alalya. Agpugno ka kwaraw. Ano dyan nakita? Alalya. Isuday tati damdamagan mikin ka. Kay, nakitak mat. Nangisit nga alalya. Paray, nangisit yung nakita ta. Ay talaga nang isip. Anya pa tinakita. Oh, Dadua mata na. na. Paray, ada ka din mata na, yung nakita ta. Ay, kompleto ah. Ada agong kangiwat na. Dadutdut na. Isaw paray, isaw yung nakita ta. Ay, pusa nang isit di nakita ta paray. Ha? Nangisit a pusa. Ay, pusa mo lagayam yung nakitam. Ibagbagam nga lalya. Ay, kunak ano alalya? Ay, binanog na kami kani pare ba daw. Ay, kasi akpa nagaw-awit iti binalsag. Kasta unay a nervyos ko. Pusa mo't lagayam. Panawan kayo pa Ay, agsubli ka kwaraw. Na. Kasi ka man ti pangupanguran may. Hay, agsubli ka. Ay, Kapitan Kentata Badong, di kay ngamin mamati adagos iti istorya. Pankan nyo pa'y nupod no, wano saan. Ala sigay, dadang tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangan.